Neum, jedino mjesto u Bosni i Hercegovini koje je na moru, na Jadranu. I po pravilu koje vrijedi od Monte Carla do Hong Konga, gdje je malo zemlje, zgrade idu u visinu, sve je prekrcano, prvi red do mora ovdje veoma je skup, ali ga ni nema. Drugi red nije ispod 300 eura, a preko magistrale najmanje 100 po četvornom metru ili više. Popunjenost hotela u srpnju je 85%. Znate li za druge hotele slične vašima? Isti dobri rezultati? Znam, rezultati su im prilično dobri. A korona? Pridržavamo se svih mjera zaštite od korone, ali u Neumu nema korone. U Neumu Pa čekajte, sa ovom gužvom na plažama, na ovome nema korone nikad, nijedan slučaj. nijedan slučaj do sada nije bio. Nikakav problem nismo imali. Šta ste uradili to? Jel to mjerite temperaturu gostima? Gostima, ali osoblju sigurno da. Svaki dan. Svaki dan. Želim vjerovati da će ovaj podatak o izočnosti korone u Neumu izdržati do objave ovog priloga. Josip Putica i njegov brat Tihomir, čiju fotografiju vidite, bio je poslom u Splitu, imaju pravo turističko carstvo u Neumu. A sve je počelo iz ove trgovine 90-ih, kada je ovdje bilo u Neumu 50% sve jeftinije nego u Dubrovniku i Metkoviću. Kolone su ovdje dolazile, posao se razvijao, a onda naravno napravljen je restoran, kako to kod nas biva. Međutim, restoran je bio mali za sve goste i onda se restoran napravio gore na katu. Ozbiljan restoran. A glavna ponuda kamenice i u Hrvatskoj zabranjeni prstaci. Iz svega toga razvio se dalje biznis hotelski. I sad ćemo pogledati 2-3 kadra hotela. I od prošle godine još jedan hotel po parkiranim automobilima, najviše se čini gostiju iz BiH, neki su iz Njemačke, Austrije i Srbije. I sad nakon ovog hotela još jedan, pa kad će biti kraj? Jeste li zacrtali neku granicu? Pa nismo zacrtali granicu, ako Bog da idemo i dalje, idemo raditi, idemo stvarati, već u planu neka jedna investicija nova, malo ne u hotele, nego pored neki popratni sadržaj i tako, ali radit ćemo i dalje. Ovo je pogled na dva otoka, jedan je veći, 7.500 četvornih metara, drugi je manji, pokrije ga plima i u vlasništvu su braće Putica. Dakle, Josipe, to je vaše, a to je granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Čiji su? A vlasništvo su obitelji, znači vlasništvo su naše obitelji, a gdje će biti granica, to će države vidjeti. Mi bi osobno volili da imamo malo zemlje u Europi, možda i tako, ali evo, vidit će gdje se dogovore. Nam je sasvim svejedno, mi znamo samo da je naše vlasništvo 1/1, a gdje će, u kojoj državi će biti, Bože, vidit ćemo. A što kažu ovi privatni iznajmljivači? Privatni iznajmljivači u prvom redu su popunjeni, u drugom redu su isto popunjeni. Jedino treći red je malo polučio slabije rezultate, no prošle godine. Ovo sam rekao privatni iznajmljivačima, da ste i vi privatni, jer mi je ostalo iz onog sustava, iz onog režima. Ovdje ovaj odmaralište CK, koji izgleda grozno, derutno, šta je to? Pa to je bivše odmaralište centralnog komiteta i evo, tako je kako je. Neka nitko ne kaže da su članovi centralnog komiteta stanovali u ovako derutnom hotelu, bolje je to izgledalo u ono vrijeme. Na granici sa Hrvatskom prema Dubrovniku nekad su gužve i čekanje po sat vremena. Danas to nije bio slučaj, prošli smo za par minuta.